heritage of the servants of the Lord and their righteousness is of me, saith the Lord. Akudie biara wobebo etia wo renye yiye na techrema biara ebe sori etia wo atemwo mu no wobebu ne fo eno ni ne awurade enkweja pade ni won teneni a efiri me no awurade asemunie wante mesa fabium osi akudie biara wobebo etia wo renye yie na techrema biara ebe sori etia wo atemwo mu no wobebu ne fo eno ni ne awurade eno ni awurade nkoa ajapade ne wontenene a efiri me no awurade asem enie I don't pray dia ye kan say akudie biara na wachi akudie biara wo be hye de atia wo enyina obonefo na gina tu be ye nkwase yasem na awurade beti na nimu de atrel. We bring you the words of Isaiah 54, the verse 17. Where do I begin? When can I stop? It's another beautiful brand new Monday morning, live on your family favorite radio station, Ahenkan 93.3, broadcasting live from our national studios here, Ekuya Frakoma, precisely at Chim Abo. We networking the globe by the kind courtesy www.ahenkanfmonline.com, my tuning modern Ghana Zaino radio app, Ghana Waves app, all on the Google Play Store, the App Store. If I told Jenny, baby, I will be on pay. We have a date between now and 10 a.m. We're bringing you Easting's official biggest breakfast conversation, matching your most authoritative social, political, and current affairs breakfast show is born live. Tell a friend to tune in and enjoy the Monday edition of your super duper fearless and factual matching. On behalf of the team, Odi Ahenkan Kwame Aboa, being the executive producer, Adrim Pahene, and your lead producer, ably assisted, Kobe K, Billy Man, and your technician. And as always, I am humbled to be your chef for this AM drive. Can you hold free sub break up in Sano Panun Dubebo? Uno ho de biarada. Time check, some 52 minutes after 6 a.m. 11th day of September 2023. Meeting boba ofori amanfo. Arope ma me mo akye na me mo akwa banfam ratio ni so. Megidi wo Kristo Yesu mu se weekend no was blissful, was splendid. And I was like ben weekend no bibia koyie. Se wo hu so kakra. And I will say you can explain. What's na fie ana okokobo bonnet akese. Okose boxes akese. Okose mpabo akese. Ukosi enema trufu obi wa. Enfa na akoye. Waba. Unya medru ye. Erade nkan ho e. Afi my emphasize dan confirm ma drabafo no. Mo twenkrofo kofie o. Baby obi ko da ye pa weekend ya wo ba wa ye lem te wo ka di musa no. Can I be grateful enough? Why ya dear? I didn't see caremu.com, ejumamu.com, efie.com, baby, amamayekwine.com. We are grateful. Thanks so much.
Yam pie bonus ready and couple betting any much or becca when and your don't sabekan yina be inshra. If you Bob Resson, you be seconded the moon, Wadara, Mamma, Famana, Fee, and Twasso. Awesome country say a poor man tell me Yahoo do be no pay and asa how much nimu hono. Idea say in suno epetepeten kakra. Na ye kwe nimu e free non do brim air conon so or chese Yahoo do be no in suno be munumuna kakra ebe petipeten kakra ewe poor man tell me Yahoo do no ebia na washe ne so enwumre bremun so or chese sa pepe ne be free no me ensan no nai ho air chrono or chese insuo no ebe munumuna obema uti so abehwe wiem no wo se insuo na munumuna abbo chenku saa me bo ne tofa de ama wa ene insuo no ahoden wo soro no insuo ahoden wo soro chen awia no emya yahudu obi enso awia no be yiniti awia no ba be nantenantemu abe ye ndede kakra na so insuo no ahoden wo soro nti no ese eba ebedwom na insuo no asan atiki over eya no wa hye ne nso wiem bobre se ne besia ko ne demu ena wada roma ye di ama wo no ebe gugugugu kakra ewo epoye mantem myaye ahodo no ebi eniti ya na wa hye ne nso we free and crying wo mo atena ekesiem no de aba ye di mu amane no edi ama o me pa cha fe no wa join ya hye ne nso maache eno ni dwumadie no edin ya tena sesei no eniema bebre wom ye de ni nyina de be mount nani de di kan ya e ba cha o empere wo hu nchi mfem free ha sanse non du emwa ye nsore so no awurade be fa ye so amwa ye nhira awurade nka ho ne yemu akwa aba emra show ne so Ghana adisiye opoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM Yendi mafoni ya banka se oborbori nyankopon obo ade anope wo ma ye de aseda ene ye de ma udin kronkron na watwi yesan jaye ho ahye wonsa se wo a wudi nkonim de ma yen na watwi etwa mu ni na watwi awie yi ye nyankopon ye wo mu gidie sese ye de ni nyina de hye wonsa obesa di mu nkonim de ma yen na watwi ye yakwoho ni amamfrafo ena watu yen ahyeni mu ye wogidie wo awurade mu wo hwa asem a wo de ba no patututu Isaiah 54 the verse 17 sa akodie biara wo be hyehye atia yen enyina tekyerema biara e be sori atia yen wa atemmuomuo no awurade asem am ate asesi wo bebu ne fo awurade agapade kese na wo hode ma na atrenefo eye ne ma ose awurade asemunie na wotwe awurade asemunie awurade sa akodie bia be sori atia wo no wo bebu ne fo tekyerema biara be sori atia wa atemmuomu awurade se wo bebu ne fo anopa yi awurade ni asase wo de ye bewie be ba to entwe fam free no ho koso amani ntutu wanamu nsisi de kron ne ye no be hye wani monyam
Made us see bebre. Afia somewhere de bro na watch we mu nyina no nso. Ma yenka wasem kakra bi nkyerɛw. Na yen sorry so na sports for the take you over. Omo wi a ye besa ba ne ye beto ma kye ne so. Na emu asɛm ne de ɛkyena ne na de kye kɔ no sɛ awurade ama na ahoɔden wɔ hɔ tɛkyerɛma da bɔdwom ne mogye di emu afiri sane a yɛbɛsan ba ne yɛba bɛtoa so de ama wo na yɛse udin yɛbɛhunu udin ɛwɔ nwoma a yɛbɔ abasoɔ emu. Your name will be found in the book of reward. Your name will be found written boldly in capital in the archives of reward. Now what you way say ye man woman so say urade man woman wadi sira ne maso na say obiebie mu a e wo say ohunu wudin ewom. It will never be your story. It will never be part of the narrative. Say ye be ma enwoma yesi we de e omo ebe wuntem omo ayare be bowom omo animguase be to won udin ebe wo sa nwoma ni mu ye tu ja to sa nwoma ni mu na mom udin ye be hunu e wo nwoma a awurade di hira ne ma no emo na okinkan bible na no na ye kinkan eye Esther chapter 6 the verse 1 at the air chrono na osi on that night tie brofo no on that night means he say not just a night no bebre no aba but there was a particular night awurade yi see ho say it is for somebody to be remembered. Not just a night in the dorso. They had a lot of night sleep. But listen, there was a particular night. I will say on that night was sadano anadono. Sadan when you mereno. Euradema was sadano ayedi be shirawo. O sadano ayedi be kaiwo. O sadano a enkrofobia we kun ho ama wo mo na so wo mo nkai wo no Euradema was sadano when you mereno emra. O say on that night could not the king sleep, and he commanded to bring the book of records of the chronicles, and they were read before the king. Say king kain the book of records a chronicle book na awurade ma yenhunu wudin wom. Say king kain asira nkrofo a say king kain na yi nkrofo de afiri mpatuwo mu a say king kain na yi nkrofo de afiri mguase mu a I pray, say, may your name be found written in that book. So the Bible says on that night, on that particular night, the night that God ordained to remember his people, the Bible says on that night could not the king sleep, and he commanded to bring the book of records of the chronicles, and they were read before the king. Now what you way say a man woman ya di sire nyame ma eso a awurade nti ye behunu din wom. Now what you way say awurade man woman ode be kai ne ma aware wo wɔn adwuma wɔn apɔmuden wɔn akwantuo wɔn nyame som papa nneɛma papa ɛwɔ abrabɔ mu no sɛ awurade ma buku ne so na sɛ ɔbɛkae ne nkrɔfo a may your name be found boldly written for reward. We will have time and talk about it, and I know say God will remember you and reward you. You will be remembered and you'll be rewarded this week. Jaw say riding saso on kan ho no mo on show din no nti nanim nkyerɛw. Oye gyenyankopɔn, oye obenyankopɔn, oye honhom kronkron nyankopɔn na eyire so kyire so sɛden ongu animu aseda. E ba cho ofra me obowoba ofori amanfo. Yes also na face sports ataki over. Omo wi a ye besan ba. Ni ababe to us mkesi so nyi fidie ni free ha. It's a beautiful brand new Monday morning. Oh papa ne tia heya na wo so de to. Yankomra na fe yento aso. This is the moment we're waiting for. Ladies and gentlemen,
Sports Time! Adesimamba Ghana Mamba eno pay yema munyina kwa basunku bio embra ahenkan 93.3 so yatena sana no pay agudie mu nsem ena yedi Asia wi midin edi Joshua Kwabena ejenim Joseph Ajiri obetene nka afei Raymond Ashetewrat ene Beni Tomauli omo support show no me fasida Emma Jubilee Hospital ma so asema gudie mu nsem yedi bro dan nan me catch you say wo yare ho dodo ope arse bebe sa yare ama on yare wanyina atuayira dia eno Jubilee Hospital yare be atitu bia no fabre na a doctor standards for injans 24/7 no mo hwo man yare wanyina enso into anyira afi bia wo no lab na person check obrad group laboratory honum lab biabi yebi enso ho doctor choro edroma se kona koto na no fasa ho yare a oba yakachi pharmacy ho edra opato bia no wonya bi enso ato yakachi afantinanta ken aba ede ama emana omafo afro no ebia nyinsen unya hobby ede fa ho oba ye be so no one time ede amount postnatal care no enso ho wono wawe akora ni weight no enhyeda nkoye se ondidiye cheche nyan oba ede ma kama na fi bia enso akoye ede amount afeti ata no so aba ene se juana so presi mi na pesa ya oba e bebo elsa ekwan ne so ye de ultrasound na afei electrocardiogram machine enso aba we ni scan bia bi ye twa bi akachi ene wafa pozo nsa kra no oye oba na se bema oba ye beboa afemu so prostate etiti mu no amu odunso me mu mbre na fe scan metwa bi na bibia so enko fine emfa emamon cancer it honum tene ade be chiri wadwen so bibi etetu hu bi amfanfa de bedan ya ye be hwe na fe yetu asentem paso edi amount wani ina ohwa dia unhu ade ne ebenwa unhu e wo chiri unhu wanhwe entu asentem o chiri bi no ha kese pa ina de ba be so be pieme na fe agnic afide ahyemu ma no ye mfa se woni yare nyina emaw na bibia so enkoye emfa da bi ti se na hypertension fo no so no ya de afire no pa bia no nchekire enso ekoso edimam canteen wo ho se wadwuam wo fie na beni papa atọ dia be pie mo Jubilee Hospital canteen dia ne bia bi ebi honom afọ ba na kitanchance so dia ye beje na ya hwe ye se national health insurance na se private health insurance no ne nya ne ye ewe akache wo hwe chi akwan ya odan baburu dia so amantra bridge ne so honom eni ewo 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 na oni enso edi enkomo. Yes, sana se ndaro pay enso efemo de enkonkwo sha se finfi blasters asoye na endro kopiemu Accra Sports Stadium na se e training no chenchecheni ni na enso etodwa ewo Accra Sports Stadium ne nupa team ama bibia ekoyie elma blasters na report efo e barasa nyankopon ya doma e de chena 4 pm no game no ebetodwa na Brent efo no Barama de same prempem no kasai Brent no akwa kopra ewo game in Central African Republic ekoboye 69 minutes ena sa Brent ekopra ye na de atofem ena se same prempem the coach efano Chris Whitney Remo awo mediama akofra branch efano Fatau Hamidu so omramesha branch ya efano Baba Rahman enso na de chena ombo against Ebubuku a efano Liberia na febia enkoyi enfa Blasters Bubuku no yegusu ejina Black Stars akache na friendly match e kan wasemi ochina 4 pm ena sa game na eba so enumu ena Christopher Hilton enso akasa osadi Frontier yebo friendly game we ni say nyese Ghana ye hia more time to prepare na Afcon eba so Ivory Coast no yenso etia frentuma pa edi efrem enu ntini squad bebre ho no mande no eso otimi atun sade from enu entende no obo sa friendly game we aboboan ho ma fe Afcon eba so Ivory Coast no Ghana enso afanantuma pa edi efra. A few weeks ago there's another player that's recommended to me or through our scan system or through the files that we have. So he would just be one of numerous players, and I have a squad to pick. Those that are not in the squad, you know, all they can do is continue or work as hard as they can in their club football, whether that's here in Ghana or in Europe, to do as well as they can to potentially at some stage earn the right to be in the squad.
We are the senior most national soccer team Black Stars of Ghana head coach Christopher Hilton. Name come out and the Abananusi Yepe and a president and so Edema Ghana Football Association. Also Obo team no Ekatro say ya dia Thursday no Murumu o Kumase Achi Central African Republic Ebo Mekani Mienua en kofono mutime take kanim back Obo mu no mabaso do mu no mase so metim abana fe Ghana yan so etim qualify Africos Afcona Ebas no yetim ewrem na ose ya dia is the qualification enyaba obian prepare no ye obian twin na dwen se Africos na Ghana ye kono ye di papa e be free Africos aba papa the friend Eke Chokreku ne komoni. On behalf of the Football Association, I want to thank each one of you, from the head coach, the entire technical team, the captain, and the rest of the playing body. I thank you. We have made it, and it's a big plus for us. This is not the first time we've made it to the AFCON, but we needed to get Ghana there, and we are in. Some few months ago, we were at the AFCON. It didn't work, and we said to ourselves, we would want another opportunity to make it work. You have made that opportunity come to us. So we have an opportunity to go to the AFCON to make it work. Let's keep that in mind. We want to go to the AFCON and make it work. Let's enjoy it because we've made it. Beyond today, let's start to think and look about at the bigger picture. Okay? Thank you very much, Andre, Jordan, the entire team. Thank you so much. We are president of Ghana Football Association Edwin Simon Ketch Okraku nem come odija Black Stars enono na sansen mo ene gina branch fan Emmanuel Ajimabadu former player Edema Black Stars of Ghana no so kakra de eja anano ada anase kwabina ageneti na dwom ni di nkomo anase nkoma aka apai enso edija ese Black Stars game a omno Central African Republic for ekobo Kumasi Babanya Sports Stadium ne dia na se omo em ni na enso anase betimi qualify na fe AFCON no me akobi no say first half ne de o hwe game na senso ni enema hyara nkoyi enso amfoma Black Stars boboko no yenkonkwetie ensam kaka Emmanuel Ajimabadu ede ejae Intina na yepese e winning yepese winning is you be qualify for African Cup of Nations Ivory Coast 2024 January 120% you achieve in a certain aspect the target is the coach and audition to qualify for AFCON you are marking so CD in the first target you are game Lancaster so the way we play the first half na so ko share countries it is Mali Senegal and yet the Diana ubeja opponent na after second half 35 minutes na say now you want to work hard say ubetika now you want to win the game. There are some countries Russia now he will not give you this kind of chance now. If you're the boss play 2 or 3 ever to next come out be game no now it will the first half wasn't that kind of game na Ghana ni PID upper software. It was very difficult for us. We allowed them to play, we allowed them to pick the second balls, we didn't press them every 15 ball near Messi. And they were able to create a lot of chances here. Modi Bakope and the tune, even not the brilliant of Atizikia, can be a first African, there's only 2 and not 3 and get and it's not all the time you need country to be by a down almost the first half, the more money, the first second half. There's some countries, what the manner you can never recover. And I know one thing I say, yeah, no, get a very go by being a very crucial. African Cup of Nations, you don't know the kind of countries you're pushing. And you say, me money 45, no, 45, it will never work. We send bia orija na obaba wie no na fosi koremu o Black Stars sia de question no ene tare party ni na enema enhyeda enya dwuma e Black Stars aso ese Chris Whitin e hwe no de nema egu akwamu na fe kopiem o Black Stars mprempren dia na se eye individual brilliance eno ene ye de bonus sia yenko enkoti ensema Emmanuel Ajimabadu esanso eka ade peso. Second, for now, say some 6 years and 7 years back, for fair possession, good interpositional changes, good cohesion, we will not get it for now because building process, it's still not to the and now, the realization individual brilliant. And you know, 90 minutes now, 2 individual brilliant players, and I almost showcase your mortality, and I'm the born to net amount. First one was a free kick, Kudus, fantastic individual brilliant, no, the born to net. Second, the individual efforts of your striker. For 90 minutes, 0 shot on target. So this kind of 2 things, and I just use here. Third, and the opponent at the ball to a net. Qualifiers now. Much I have no a consider go. So your team no to miss a goal we now consider. And I won't mean what happened. That you will lose. Until you try to yen to me no Bakuna Ibiano, and I mean no try to defending.
we a former player the Ghana Blasters Abrantia for Emmanuel Ajimabadu Eddie Ejaye yen free Black Stars na fe yen PMO our African Power Games baso our Ghana ayade a ochena bibia enso eban ewiye na football mu no yade a final no na Ghana ni Morocco ene edi boni ekowie se Ghana ya chi Morocco ebo mekani menu Morocco omotimete kanin ba kuntuko PMO our Power Games baso our Ghana na football de Ghana mrante ne no omjidisi omna suemo nipa na so na yetwa mo nsa twa ne no body dem o abrabom no omobo ene de eboni na after the game no ena the Power football team no enkomo mo de ejaye no eni. The land belongs to us. We have to defend it. We've defended it. We've made our families proud. We've made Ghanaians proud. We will forever be proud of this achievement. And Ghana will forever remember us. Because this is what we aim to do. And we've really done it in a marvelous way. Champions, Ghana. Congratulations, Ghana, for emerging champions of the first African Power Games. Enti we Power Games no for the first time from Ghana football mu Ghana mo mo natwitwa omne crutches cramp boy omatimi akwaje nanso omo $2 ebo mo ka efa aye business class planes ade mo nyina no ya bo mo ka se mo ntimanji bibia nanso mo natwitwa omo hosti ya omaji yentu aso mfan sem no fama onde anopay dia na nkonko pia magin fa so ye Nandra Dana se Bet Power Ghana Premier League 2022-2023 no awoso no etoto dwana sei na sewie no eko wie best player aya Brent fan Vincent Atenga utina kan Edma Media Boku no ono ene penifo boni din se best player no waje Edison na so na kopia coach of the season aya Evans Adote ono so coach Edma Media Boku no ono eji Edison na so Mediama SC enso eji club of the season enso Edison na so na se bia ekoye papa edi emomo na fe kopia goal of the season a Brent fan Sergi Eric Zeze utina kan Edma Kumasi Asante ko kometavo kono ono so eji Edison na so top scorer aya Bednego Tete utina kan Edma Biari Gold Stars Boko no ono so eji edi Esini na so afi best goalkeeper aya Felicity or goalkeeper Edma Mediama oji Edison na so discovery of the season and so aya Brent fan Abbas Samare utina kan Edma Accra Lions Boko na oji edisi ene na so upiemu awo mano afemu best player aya Mary Amponsa ampemda ko Boko no ho na baba wai enso esine kan na kopiemu awo club of the season na aya ampemda ko Boko no ana se omoji edisi na so top scorer aya Mary Amponsa osan ageye adi esini na so ama bia ekoye Edma no as best goalkeeper no eko Edma baba wa ye fere eye Grace Bawu a wono so agye Hazages ladies Boko no mo ana se osina kan ama bia ekoye Edma papa yedi mu enkomo no bi adi agya na MTN FA Cup na so de awoso no kakra ede pesu sei ana ekowie ye discovery of the year eko Edma Abdul Aziz ono agye edisi na so osina kan Edma Dreams FC Boko no best goalkeeper Solomon Agbasi osina kan Edma Dreams FC Boko no coach of the season no Abdul Karim Zito osina kan Edma Dreams FC Boko na ono so agi edisi na so afel pm on Samates omo energy supporters of the season yes Samates supporters no omo bodjuma ye papa Kumasi Santoroko enso agi a best branded club edisi na so and afel the most vibrant club no omo sanje edisi omo na so wey waso no bia etodwa edemu komo Accra ede agyaw na ukopiemu ewo Accra to folk any Kumasi Metema San Kobobo Konuma ayada enra friendly games being so etimi eba so na ewo Purima Accra to folk etna fie ochi Nations FC ebo mekani mienu emeneri Nations omantimi ante Abdul Aziz Nuruddin enya go Edma Accra to folk sansuna Kojo Obin Junior enso enya go Edma Accra Hearts of folk Bobo Kono Kumasi Metema Asandoko omonso motena fie o Kumasi Babanyara Sports Stadium omne insu atreman eri eboania obia entimi anfa goal Antonio Kwantremu enumu ena do ni chiema legend Edma Kumasi Metema Asandoko Safu Jemfi the Black President enso akasa osi ohweko de kotim na preseason no omunya enwie tonzo de empaibo ene se as good for Edin Johnson battle league no so na wo makodoko enya besa 1 month preparation na for league no enso etimi ahyase papa e fan eye Safu Jemfi ne komoni mimi bompa yese enka go visit bombo mungechi nanga ema 1 month nanga amode emra because the preseason enya
want the no bebana. Yeah, more matches, you know, because we only say more matches, you know, and never boy, but 2 matches with you. In Kibenya, 4 matches, one Sunday starting the year. Any part of money and pressure Biaba. Minimum second record here, you pay the anthem day, but some radio on the after they are building team. As you want to say, Bob 5 matches because Saudi obedient na be kan dia yes starting league na na be hu dia o koyi friendly match do dia ko friendly match do dia bo da bia starting league na na be hu dia o bo papa enti ende mo munya botre enti Saforo Black President Safu Jemfi Osia starting league na ena be won no ko ye gente obia enya botre emfama kotoko bobo ekunu yenani emfri kotoko den kopiemu o kotoku ya sesin godi nkoma fama o ene aropedans kopiemu atim dan kotoku ya sa ada preseason no bia ensu etodwa na no ene se abrante fan Kofi Steven osina kan ene ma atim dan kotoku ya simprempem no kase de abrante no si kan de mom ene okoye sesi anso asaba bi ma join bobo kuno na no ene se bisa abrante se dan ene kan na sesi ide wasa jepe so be jina masia kan era ma atem da kutukuras bobuku no my back me start ya bo season on say is all about communication understanding me wo me team me say me wo me team am no mu di ejuma nti o mo qualify no na me contact ewu ewo kotoku nti o mo ni o mo kasa ba na tell say e dey entertain na ejuma from there but maybe this time maybe you know classic kasa it seems they were willing to do what the offer we gave them. They were willing to take the offer. I think it's about back now. We Serbia Odija na obawie no ana so ne de ba oba no nyese bia obaji tim na soa na emo oba be boa na oni nua ma ka cheni na enso aboa tim da kotokuru ase de be boa na famesa so anya qualification na piemo e wo Ghana Premier League ni mu ebiem. I say boys ni wa ha misuma ba na be come ho me ka say they were my team so but like I hope say they dey omudi see you know that be boa na e take the team ni biom. If you qualify, it depends on your players so and supporters in himself. She need the Omega, but like with the county my one idea, I think with me to get Kaka, get qualify him. Because you almost say yes, you know, from 2 matches this season, you know, a slow mom, some Tahiti, a few days ago, you know, could you swear a Besebo or Dante, or almost some wine, I can't begin qualify. We ayan sam kakana sabrante fan Kofi Steven e dey na no pay Freezy Magbones do na sana ye frɛ no sana mba so frɛ ni dian kasa ye de wo ne de ye frɛ no said Jima na abranti na o ye ga o figana haya ye Messi na yankopon ye na dum ko remu UK no so test na ho de hwɛ the boxing do betimi abo no ntino okon 2 bouts enso e wo UK ni nyina o wini ye o tumi se na enije ne aba na Ghana fo nso ye hoahoa no na Ghana to nsa de frɛ no say ya da 2024 Paris Olympics Games e bas no o medine me na fa bakonkude enfama Ghana nti qualifies no enso e hyase e wo Dakar na report ensa kan say first bout abranten akono oni say Konate na di ebani abranten akolusu anya do timi ewini sabat no na bibiamba na wiye report and second chance opportunity e wo Asia any Europe 2024 say qualifiers na essential so we talk on ko pre wo honom a so betimi opportunity asan ko sia kan e de amagana e Olympics Games na Asia na nti we kakra eno so Freezy Magbones honom aba yeri mu komo no enso e de aba na menfo aseda Emma Festus Enterprise eneyi oye bema mefenye de ma wife no nkwala no omani enka fie afi wonso no bo a ekoso ye se wonso nya bi hwe na onye bi ahwede a na de wasem kwa kodan Festus Enterprise na afi Multi TV DSTV Star Times Canal Plus AD Plus combo no wakoji bi ayusu na bibia nso akoye ed amount nya decoders nkwa ne yeton enero ni chioma esanso ewo TV brand biabi ebi ho Hisense Asano Origin anase ni Samsung de obonye bi enso ato oya kachi TV one more time for decoder stance nyina no ebi aba afi remote controller send enu TV na so enu decoder no remote ni ahira na se asɛn no oba ebetimi nya bi aton enso edi amount afi oye jumako anase ankrankran wo fie odem no opesa enu odi AC ebo ho no ma na se AC hospital biabi obepim akache bonya bi no ato na bibia nso akofan ebia nso obi dada nemum asɛya ebesese ni kama enso edi amount wo hwe chia kwanya opposite old Chumasi Sport no ono na obehu ya ne shuffling station achim da ene
dwumadie no ɛbɔ nhwɛnim 0244 515 849 0244 515 849 and 0269 305 785 0269 305 785. Yes, and so free tennis asoye dia next yes the free brand FN Novak Djokovic asoye na Andreas Niema ekoye de ma brand ye pa e wo mra na US Open final mema na fem single no enso etodwa wo chia brand FN Daniel Medvedev echi no eye ne ho adwuma ye papa sisia de aboa no ama ese mamia FN Margaret Court ono and as a Grand Slam no na so wagi ye pa 24 Grand Slam and na wagi Andreas Djokovic enso wagi 24 eniti we ku no ama ese bibia ekoye Edmano we twa brand FN Rafael Nadal 22 Grand Slam and so no aje and fe Roger Federer enso gi 20 Grand Slam Andreas Djokovic no enso aje de sin na so de mu koma aka no e de jaw ATP no se Novak Djokovic aje dia sanza ko PM or WTP na eno so no abayiwa ye fen Coco Golf enso etimi aje na eyade a one Arena Sabalanka na di ebani ekowiase no na 266362 akọ Coco Golf 19 years waji de sin na so timi se bibia koye enso edmano na ba chana se game no ko na wiye no na Arena Sabalanka emi se ne man shida anko ya fa man santi se okọ screens ni so Facebook bon so de ne bat no de twefo panyan say me 20 years and over my transman 19 years atwam de mentia sentini bata na se ode ebo sa tennis no ode pempem from SN ultimis ira hosem ede ama bayo FN Arena Sabalanka. Liverpool so ya reporter to dwa and say omo se Nyankopon ayadoma general transfer ni BSA kutwemu remu West Ham United boku no ma brand FN na fa agad no omo kwa kwatebra brand na ba visa brand no bo ne de esafata so be si akan edema Liverpool boku no Chelsea so omo player fan aya Mikayo Modric abranten epra enra ni team ene England ede ebani na branten epra ye na we akoya dadwen ene ohalpa ede ma Mauricio Pochettino ebizo ko pie mo Chelsea akachia emnante be se du obi no meprepre onya de mu team agine mo si akan ede ma Chelsea boku no Marcus Berrettini reporter bansa branten epra with James Wesley Fofana Travel Chaloba afi Bernard Ayeberche Romeo Lavia Chuku Emeka munyina ni Christopher Nkunku Amando Boja munyina omo players omo epra report en second say enra gamer Mikayo Modric ebody man nation no ono so epra ko kan Chelsea teams na se players omo epra na ya rosem edema Chelsea boboku no former coach and Manchester United our perfect Ole Gunnar Solskjaer partner say after some pam no wahira kra our system nim na report abetodwa and say no way for Emma team nanka on pese papai ebe head coach no edema amomba national team no na so say Emma team party ono ya na jinsoba kukuchi nti ya dia papa no so eje offer ne tu mu a and report atodwa medimu enkomo ni bi no e de jaw igusu coach Zakachi dia Hans Flick papa oye head coach adema Germany na enada otenase ama Japan fo twa na kanum enan ama Germany omuti kanum bako Germany fo say yen Germany fo nyasa na ebo yen consider sa in after the game no German pen fo abonasi tuo refi German national team no ameno kase de Hans Flick onye head coach Edema Germany bio yewremu Paris Saint-Germain ndi koma Marco Verratti sinakan Edema PSV ko report atodwa ne se enne ya Nyankopon ya dom dia na so piemu awakata na okokata na se buboku a ye fan Arabi ho ana sa brante eko no mu akowie si emprempre da wia ebebo bese no mienu na brante no ewremu enso awakata kosi akan a ene reporter etodwa ukai mani World Cup eba so Australia ni New Zealand no na ayade Spain Nigeria omuchi England etwom eje World Cup ni somna so na World Cup mu jiwi medals emma mane pe na akopiem Spain na omo FA president ene okochi abayo efeni Jenny aya Hamoso FFF na no enso ewo camera nim na papa ade ankofo be na akasa de tia no still no say on resign na no ada oni PS Morgan journalist ekoye interviewer papa no ede abatu dwa say si ade wa bre na anmanfo ekafa no ni atemankofo edini nyina no si ade wate waje atum isado nku kaka nyina eguo no ma onye FA president bio enfama Spain minor yewremu ewo England na se head coach for Gary Southgate wona so ensam kaka dia ja o se branch afana kawaka ni mbodo boye pa na du bebi na Brighton pese o retire efi national team nim no so ka chenso jambotre fi so hwe no bo no se do si bo no dia na se o mrepi esi akan Edema England national team no o se akwara no ewo ne brenti dane da ono na kwaso ne kasanya sa dia na ka Brighton afana kawaka no o retire edefi England national team no ensumu AFCON 2024 qualification no ayadia enra
any Saturday in the games in ebi about now results in the Senate City Malawi and Guinea 2-2 Mozambique Esha Kanimi and Sanditia Benin Omte Kanimi no DR Congo and so Eshemenima Sudan and so Antimi Ante Ivory Coast 1 Lesotho 0 Mauritania 2 Gabon 1 Afe Comoros and so Etnase on Zambia Equatorial sa game end 1-1 Senegal and so Rwanda sa game end so end 1-1 Afe Enwa Nigeria Esha Kan Ensia Editia Satomi and Principal Satomi Fono Omantimi Antibi Togo Esha Miensa Ama Capo Verde Ete Kanu Mienu Gambia 2 Congo 2 afoko pie mu so a ene game ba ko na eba so Guinea Bissau etnase na oni Sierra enso ede aboni Sansuna Euro 2024 enso qualifiers ni bi etoja Georgia tena wa Spain kwa chombo de kanen so amotimu ba ku Croatia hyenum ama Latvia epreyama tumi ateke no da braka Cyprus tena fie ama Scotland kwa chombo de kanen miensa ama tumi anti Luxembourg tena fie hye miensa Iceland enso ateke no ba ku Slovakia tena fie ama Portugal kwa chombo ebo de kanen ba ko ama tumi anti Turkey bako ama Armenia enso ehye eye bako a we games out to dwa afi Azerbaijan transfer ama Belgium bona kan bako ma tumi anti Andorra transfer tumi ahye bi Belarus enso antumi ahye bi stop transfer ahye ma Sweden ebomo ekanu enum Ukraine hye bako England enso ehye bako a we games out no bia to fama medimu enkomo no bi no e de agyaw Kofi yem fancy na boxing mu enukita WBC title no Tyson Fury na reporter abane se wampa Anthony Joshua na se Deontay Wilder na omanfa mbani a sa ne bet ne kita ne ye beji de finisem na anim se ya dia December okokun e Saudi Arabia oni Francis Ngannou na di ebani se sa cross overbout no enya da sa title no eda so enunti no okunkura wi a so pe Anthony Joshua na se Deontay Wilder no ne kwanya sa ne bot ne kita na se bet ne kita no ye beji de finisem na reporter yen second free Anthony Joshua ani Deontay Wilder ne se sa bota na ka eba so no enyamba so efisesi kasema epie mu no afene no nyina no omani enje ho omesi before that no majatum se sa bota mbeba so na sisi kasema eba ye no omanja ntumtiza ahia sa about no entimemba so obia epesika ai kwara yeko na minchia madam for efe no yamame de yenko enti maminchia Razak ye juma ewo astati on ti yenko Razak ye juma wo ECG wa chemo da na Razak eminua enti osa madam for eminua ene birthday na enti Nyakopo nshira Razak yi pa no mwa no na fi Nyakopo ye na kuma so adi na enso emfama no ewo na juma wo ye juma pa wo yi enkrofo juma mo ye bi mo ye juma no mbokro no but on de obo juma no boni yi pa enti Nyakopo nshira no na ombo Razak na ene birthday onfa yimpi na afi yenkonkwaji ani na bibia so enko kama kara eko na regent manager so ne birthday no Wednesday champion man pa be preach kama Wednesday ena mamincha Mr. Buni enso ewo achiase oboba fan pa mamincha no na games bi ba so nti ye be kwa achiase won na ye ni Mr. Buni so ewie kama ena afi cycling Mr. Bright Kosinya konso me cheche kanche ibe twa for ho ena Mr. Buniza nyachi so incha kese confirm ye dis year captain in the morning Woboba Ofori Amanfo to asumidina de Joshua Kabine Jenim Yosef Ajiro Tenenka Raymond Asheteru atene Benito Maule produce show over to you Woboba Ofori Amanfo Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. The nation demands your devotion. Let us
adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Yo. It's Joe made it. Me again, I see me penny pa. The Cassan why I see me did. Kwekwa nanse, se madam pa de kame hunsim. Abra menya me kakra me di France. Me minima when I'm a dance and glass. Life is a wild mama me me I can't I'm sorry. Yo. It's Joe made it. Me again, I see me penny pa. The Cassan why I see me did. Kwekwa nanse, se madam pa de kame hunsim. Abra menya me kakra me di France. Me minima when I'm a dance and glass. Life is a wild carnival. Mama me many be why I can wash. Ekitamina wini be to me pass it. I cherish every moment me my spirit dey free. Life is a wild carnival. Mama me many be why I can wash. And pim time pim. It up from to a mess sorry. Nabusi ya didi ya me ho atom. Any mere won pabwa no ke and come. And pim time pim. It up from to a mess sorry. Nabusi ya didi ya me ho atom. Any mere won pabwa no ke and come. Nanya me penny se me na mama nice. Okay, young fast and confirm the sports team Joshua Kwabene Jenny Oni Kofi Ejiri AJ Yedo Masiya Twaso Osha Breno Simano Edunum Aduasa enum rather Aduasa num ko aduasa nsia sisia Psalm 36 minutes into 7 a.m. Marching. I don't need Jumedi any me pacho and a joda. I feel I do feeding out to her more. Marching. Yes, in Korea free Sabri no just a noon do brim. Any a best reso. Ye di gun and come on. Ye didn't come a beboa ma mine with me. I couldn't name and potamo baby who be a young come a boa ma yin a timmy a coin and him. So a glorious happy birthday going out to you. We a free a year kweku kuranting ho ena ose ode air call ama papa you a driver ni ono ena uchi MP honorable Ahenkra Mafo on the chino. Okay, and it was a glorious happy birthday going out to Openi Yawamuako. Openi Yawamuako, I will be any and ewa woda oba ima. I will know and I will chi MP. And opay or say Oma woda pa. Yankopon tuunquem. Ni odon sabeka bia nyinhira ewe Yesu Kristo dinimo Oma wunyi nche bebre anu ti way from kwaku kuranten one oba Emmanuel ono na woye Honorable Kofi Ahenkra Mafo ne driver eno mo ka kire wo opani ya wa mo akose wo mo awoda pa erade emo wunyi nche opani ka odin ho de na just already wenyini I didn't see the meeting. I can't tell you. Say live long and prosper. And of course, have a good one today. Na enya onkwana wudi wa wude you. What ne kani member of parliament Edema Achim Odan constituency. Honorable William Ejapon Kwetu. William Ejapon Kwetu. One no na Edima woda. Enti Honorable William Ejapon Kwetu. It's your birthday today. A glorious, happy birthday going out to you. Live long and prosper. Because also open Pimco 93 into Meka 93.3. Not to say, yeah, you and it's live long and prosper. And of course, have a good one today.
Hey, make a sound so I see me de ah. Oh boy. Ah. Yes me de. Where ku ananse samadampa. Ninja day. Hey. Ah. Amrado. Pass it. My first and confirm HJA Africa. One more partner CSIR and one more day organic farming aid. Edia ba ebuekuya for papa ekuya for na no moti asemo de ye bebo amania wa ha. Ye bebo amania wa ha sa ban ni pese upija kuku ni bo no emu. Ampa ena no ya yi memene da no se an memene da no ena aban ko confirm ni ba be ka kire wa ha enti se kuku bag ba ko no nyankopon ya domo a mo to no 1308 Ghana cedis 1308 Ghana cedis eye confirmed enti kuku krache no o ye no ho ma after kwa na che ne se he wote wa ha obo ba ne kan ye yatum kuku ni yatum enti se wo hwe percentage wise ayo hamu abupen aduesia miensa achiripo enum 63.5% increment and aba almost say we in the highest in 15 years of the history of Ghana yenkoko and utimi na mpanimfo ase na ye hwe omampani kasa onwie ye kura kuafo ne te say yatum 1308 Ghana cedis wo mutisi park ne so na yenye wudeni uye bwe na yenye wudeni uye bwe yera mahama hwomudin wasese me kan ye se mo short memory ade hey masare arinti HJ Africa sian kan kire kuafo na no pay say abaya mama ti asemode na sa asemode ne betimi adimu yie pa no a ade se no baye no a wudua no wo de fertilizer papa de aguso ya de yie fertilizer asase wura no me pa cho nia eboa ma akuafo wo mo no baye no atimi asodo so no eno any HGA Africa wo mo fertilizer watu ne din se offer organic farming aid no Ministry of Food and Agriculture Environmental Protection Agency agia tum sampa we no pets one more repellent and it is already good no by any so am ahudro bia ya no moto hye no by any so gu nanimu ase ma ne nso do so no wo be so mu apa ne tantan so ama na so do so me ba cho we the 1 liter be good 2 acres so 100% Ghanaian 100% natural ebia na wutie me wodo emo ebro cashew mango cassava cabbage tomato onion watermelon cowpea granite and say yam soya bean wode ne oil palm and say okra me ba cho so betimi di biegu so 100% Ghanaian 100% natural emya ya hudu a ye ba be bodin nyina ko ha won sa betimi aka bi achimodan for be tales and details agrochemical eno no odan main market ho sanso so na Mr. G ono no abina say me ba cho asama kese for ko farmers home agro achim dan ha yan so kwa hoto agro ho so won sa betimi aka bi achiase ya Bisky agrochemical new Ebrim Magina oko Magina agro nso so a eno so won sa betimi aka bi ho Harifete won koko Francis Agro ewa bemu sanso ena woko keda eye Maranatha ena Farmers Choice anopo ya cheche akedefu nyina akuasefo ya cheche amo monso monko nyame na ye agro kufodia enso ye plant good agro suhum eye Chester agrochemical buebia nso ye Showway agro na fe ne krakra mu no asumfo akoke danso ho obefre HGA Africa e 0257315132 0257315132 na wetimi no on abo enkomo Samsung F in cancer asatech anopo yosem kan cho say long span roofing sheet product ni nyina no wono ho na wasa obal sanding seam self lock IDT IBR sizes so from 0.3 mm ekopim 0.6 mm ni nyina ye obi wo ho no standard roofing sheet no so about 8 feet by 4 aluminium alusin galvanized colored rubber ye oni nyina bi wo ho no
Samsung accessories, reed caps, rain cutters, valley cutters, side stream, 14 to 8 sizes in our car on Sabit Miakabi. In that one, so your colored nails, wire nails, your roofing nails, and also the OPB Alqua on Sabit Miaka. Nani just said, woman say, F and Kansas Santa Tiatum, Aqua China Turkey, and a German, Aqua Far China Turkey, and a German metal doors, and a wooden doors, papa, plastic TNG, and only a China dear. About on Sabit Miaka in Abbey, at Chemo Die, any care station in the end, we show with Jack a Chiho. Tema a year old CMB Cocoa Warehouse. Yes, I saw a year blocks of Wedjuma. I don't take part of see dine and open blocks. Eddie Akudi said, man, will be away a project to be away our open blocks. A batch of when each room ever F in Cancer Hall. None a block factory near in Tiamwa Hotel Junction or Muntimin Show. A batch of free 4 inches copy 6. Your Ningina Biwa Hall. Horror blocks. Yes, supply Emia Samson Aboban so yes, supply BA. Me pacho be bray free estimate. Transportation so aerocodo. Baby awuko biano. Ayadia ya dube kwa kudra simjemo. Quick delivery within 4 days. One sabekan. Yadia hudinti yasi 20 years manufacturing defect warranty. Ye niyama ya bubu din ya roofing sheet ninginano. Me pacho be tobi within 20 years. Nasa from Suoba huwa bitu media ba. 0245 979 0245-979-311. F in Cancer. I don't pay what say. A total solution of any roofing. Still anointing. Ghana Adisi. A boba of a amount for Emma. It's John And into when you're to the Sapena or Dutch into your bra queen to a foot near the same woman and a brasso. Aye, de bro. Now for you, the one cratab was so good one so. Yeah, the Akaka home Eddie amount. 46 minutes down, 7 a.m. Monday morning. I don't pay with that into a powerful weapon cannot function in the hands of a fearful soldier. A powerful weapon cannot function in the hands of a fearful soldier. Nia yede ebrewo ene anopai enono. Brofo kasemu edie enono. Na yede bayan kase edie mu nsusu anopai yepese ye kire sei. Nia yepese ye ka kire wo ne sei. Akodia tumi wom. Se ehye osra ni a oyo ohufuo nsa. Enya dia sa akodie no. Emfa so papa bi ebetumi abaso. Inti se ushia osra ni na oyo hufo na okuretu a ensuro bebre me se ushia osra ni na se oyo hufo na okuretu a ensuro na mom ushia osra ni oyo hufo won sura de na se okuretu a wo ye steady mama nka asem nkyira wo abraba kwentu a menu mienu yegusu a etuo no se wo ya wo ho mempɛ me ho asɛm mempɛ me ho asɛm a enkrofo de wo sekan bedwa nanka me ka kyerɛ wo pen me say wo ya wo ho me de mempɛ me ho asɛm me de me kuni fira ntomago me nia pripra agro ene saa neoma no me say enkrofo betwi condemn ena no na maami bi kyerɛkyerɛ ne nsɛm mu ena me nko a edwa no me kokotena mu a omubedi mani saa de ne ka kyerɛ nsɛ hwɛ madam awasa wo susu mu wani yɛ den mu wani yɛ den enka sɛ me kodwani mu omu di mani enka sɛ kuro ni mu omu di mani eni tu nso betu afirim enka sɛ business na wo yɛ bi no nkrofo di wani enti wo so eni obi eton bi me nko a me kokoton a de madam wani nyedin wa brabom ena politics na me ye no me nko a me ko ewe ya esisi me se mo wani nyedin eni wo mo fansi ani because etuo ne hu etuo a tumi wo mu no se ikuro sra ni
woyɛ ohufo a ntimi nya dwuma papa nyankopɔn ama wotumi nyankopɔn de ato tɛkyerɛma so nyankopɔn aka sɛ wayɛ wo nkonimdifoɔ ɛne nti sɛ waama w'ani anyɛ den na nkonimdifoɔ no nyankopɔn so wayɛ wo no antimi amam na wogyegya wo ho de ma nkrɔfoɔ sɛ me nkoa me kɔyɛ bia ɛne nti wopɛ sɛ wogyae a sɛ wogyae nkrɔfoɔ bɛyɛ ayɛ yie na wakɔ so atena ase abɔ abubuo ɛne nti dwane mu ɔmo di w'ani kura no a wo so ne ɔmo mfa nsi ani adwuma ni mu enya ma wɔn ɛno ɔmo mfa nsi ani efio enya ma wɔn ɛna me nkoa ɛna ɔmo di mani wɔ fie a wɔn na di w'ani ɛma obi ani w'ani firi na ɛkɔyi ɛno ɔmo mfa nsi ani because etu a tumi wɔ mu no sɛ ekura ohufo a ntimi nya dwuma ɛna me fie abayifoɔ ɛma me nya yie nti wo nso so fie abayifoɔ ma wo nya yie ne dan na wo nso so wo yɛ wo da chinti you have to stand on your grounds and face them squarely. You have to be brave in life. Abrabo borders with risk taking. Abrabo me say uyo obi a wuntumi take risk. Na wote ho ade ekra me kra mbedi matamu enti me nko ye o ene me kra inti ade a me be ye enti be ye no. Listen to me. Bible amayati ase say apim ebetoto ewe ye nifa no pedu atoto ewe ye benkum so omo menwo we niwa nko a ena wodi behunu obonefo na ketua we ene bosha ewurade ahye ne ma nti enyeja wo ho se ye ntoma ne ye fura bi eyatade ne ye sha shebi hey ebia na wo de no kra wan koto expensive anya hwe to so mani nye neat na wo so shefa di mu bi memo bia ntete wa brabo imu memo bia nhunahuna wo hwe memo bia nhunahuna wo enyo bote memo bia nhunahuna wo hwe ewurade ahye wo bo se apem betoto wa ha na opidu atoto wa ha na wani wa nko na de behunu wo mo se wani nya den na wa ma ewurade tumi ode ama wo no anya adwuma enkrofo bebunkam afa wo so wa hwe ya wo beka se na ewurade kan ye no enya de a abam but anopai de me ka kire wo ne se a powerful weapon cannot function in the hands of a fearful soldier. If you are a fearful soldier and you have all it takes to make it in life, I am telling you, you cannot make it. Because abrabo, yeah boy, and ye who for dia. So you who for won't be more bread ni. I am telling you, say, omo nyame yo mo adom, omo timi adi ye ni nyina no, wo mo nya who for. They are fearless. Omo nsuro hu. Businessmen now omatimi break it through no wo de wunya bre na wo ben won a eye no omo nkomo. They are fearless. They take risk in the business. Into person a successful businessman okoton ade ba ko na wo bo car with meja aton koso aton unu se je na dwa na aba kofa bi beton makodwa na aba kofa bi beton ma nkrofo nyew me am di kan ton ye enene mu nyina ba tobi so ton no bie bi gari ne nkate na wo mo ton so bie gari ne nkate dwa ton bi mu ani nya den ena edian na ba no aye no nkrofo keka se asemi sua asumasi enti de mpesi mi jai mpo ujayi aye de ye beye wani nya den e wo de wo ye nyina mu emrebra ho ase sa wo ye saa enkrofo na e ba ba kire wo ne ye wabrabom enso na wo tumi paa o wo da chinti mu wani nya den e wabrabom edwani mu wani nya den memma ema miunu bi nyoma nyeso mbedi wani
enu amfa nsi ani honhom fam ne honam fam fa awurade na ma awurade ne amfa nsi ani honam fam nso mo ani nya den ena no ne ye ka kire wo ayi abrantie ye okosofo no asore osofo ni preach bia no hey osofo akotia no osofo samba bia mo osofo ni etoso me ensa no obehia osrani srani no friend kwatire ho no jam nani so wam osi kan no tum ye kwasore dem ho memo obi ehu sima ball osi mate hye ne ho afei akwa ne ko ye akotena ho din osofo bi sanze ko ene de mente ho nkan o osofo nyame de ne nsa aka me sometimes I was saying yankopon o ma kwan no de ne nsa kan krofo physical memo obi insisiu memo obi nhunehuna wa abrabom obi ka kira wo se wo twen wo behunu oso ka kira no oso twen wo behunu memo obi eni o abobi dio osofo abobi dio osofo be ma ni si we jami o osofo mi yire ni si we jami o yeah wo be wintem obema ne ka kira se wo ya mejawo so ya mejawo eni e din ana fa bobra afei otia no ei akwai metia no watia back se ne ho nyo saa ebe kan bibia kire no na ne amikan menka se fa ko create confusion ewa busuanim wasem nye de na ye tia wa gitum bre wo ho ase enka se yasem wani nya de nti wasem nye de kra no a na wo koye patapa asem empanin se o ma wani ti bibiri a anase o ma ho ye din bibiri ya kujaw babia wafom no wo ne wo yire babia be ma wafom no memfa wo be ma ye mehunehuna oba no emeka se yasem wani nya din nti na wo nsoso bibia na wo ye but babia wo ye wo se wo gitum se ahade mafom e wo se me pa me yire kyewo no ntentententem ye emfa wo be ma ye ni nhunehuna no oba babia wo nsoso ehunu se ahade mafom no enye se yasem wani nya din nti na dabi mu ani nya de America ne se mu ani nya de nsa wade no ubebbo ho ban o ma wade ni ngu usi wukure nya akonhoma wani ya mmere nti wusu ukun nya akonhoma ne den na wo so ye pa adwuma bi ye na fa support wukunu no eno ne ania de na America ho asem no yiri awade anim he efie ho yesen ahafo de o ma wade ye o mkwa enyina ebegu ka kire o so o mboa wo ukunu no ni suba nye but woni ne betena ubema wo hokwan ama ewurade afa wo so asesa ne ma bi wo be ma na bra bom eno ne ania de America ho asem no adwuma ne yeso adwuma ne de enye ka kire o se enye but me ye yie wo adwuma nim wodi bi de enti a wo Jesus yo ti mu nti adwuma nkrofo nyina ya o mo ka no enam so wo Jesus na wo gya brabo nim nyina de ahye ne nsenti no wa ma wakode a wodi ba be din konim e ma were mfi se Isaiah ngoma no osi 54 verse 17 no akudie bi e be sori atia wo enyina enye yie ade ntie san se wo nyame ba nti fair no bo wo ho ban fair no ya wo guiding principle o support thing in life kachira wo ho me adwuma mu ha wo boa untimi ni mani ntumi da untimi ni mani mpamome da me ne wo de be wia taaso me ne wo nwen taaso se me wa hoɔden ntimi ne wo beti agina wo da bi me ne wo be wia taaso me de wo be hye me nyankopɔn ne nsa wono ne wo reto nyina nyame eni nti obia na adwen so obedi mani a jane ma awurade nto ne so werɛ me nyame ho mo ammo anya adwuma ne mfa ma wo me nyame ho mo ammo a ensori mfiri dwani mu enkotena fie nkodi hia he wo mo tutukpe wo nso ma awurade ntutukpe nhia won na ade oye ya o si medwane na nse nwu nkodwane mu biem me de meja ma wo mo mfa ye be fa udi agrokra wo shop no na wo mu o sa wo store na wo mu no ye be san bebie branch wo ho because when nya den wo ya lancash wo ne ma ni nikan e wo se wo man croful show down e wa brabom nya ho mo amu si e bo makutia se be ma no amakwa fa no no be ma no wo yobi kunu ene makwa fa no woni mu pa se nyi obi kunu
uji di say one ne yiri ni gya ye no wo abefa wo babɔsoɔ ne ntena nya ne mfa ma wɔn mo ekeka sa ni nyino mu nya ya nka wɔn pɛ adwuma no a wɔto ho no nya ya nka wɔpɛ anyo no anti wahya ase eto ho onso te ye no ene adwuma ba kwa be ye ene mu akutia fa akutia ni hia wɔn face them squarely mu ani nya den awa brabom na brabon wo mu etimi adi ye ni nyina no wo mu ani aden so wo mu ani anya den ayedie wo bebre wo ho awurade nka wo ho na onhye wo den omo wani nya den e wo adwuma ye nyina mu amen yanto aso Obuoba ofore amanfo amamo ache edeba ahenkan 93.3 FM Abusuya didi ame ho atam eni mere won paboa no ke ankom Bodo I'm a soldier one man soldier soldier Bodo I'm a soldier one man soldier soldier Hey, because I'm so me didi Kweku anansi se madam pa na ye ka me hun sempi. Hey. 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 Madam pa na ye ko bi san. Abra me na me ka krani di frase. Me minima when I'm a dance class. Life is a wild carnival. Mama me ni bi wa ya da ke mo shi. Ekita me na wini bia me to me pass it. I cherish every moment me my spirit dey free. Life is a wild carnival. Mama me ni bi wa ya da ke mo shi. Pim pim Eto kom du a messa sorry. Na busu ya didi a me ho atom. Eni mere won paboa no ke ankom. Pim pim Eto kom du a messa sorry. Na busu ya didi a me ho atom. Eni mere won paboa no ke ankom. I see me penny pa. The Cassan so I see me did. Kwaku Nancy, some madam pa, they come home sim. After me, I make a crammy, did the minima when I'm a dancing class. Life is a wild carnival. Mama, many be why I can't wash. A guitar, I will need to me pass it. I cherish every woman, me my spirit day free. Life is a wild carnival. Mama, many be why I can't wash. And pim, Tom do a messa sorry. Abusuya didi ame ho atom. Eni mere won paboa no ke ankom. Pim Eto kom do a messa sorry. Abusuya didi ame ho atom. Eni mere won paboa no ke ankom. Nyanya me penisa me na mama na insisi. Mankwa abusuya beda kom. I do this for my family and myself. Dream me say be kum kom. Nyanya me penisa me na mama na insisi. Okay, I don't see even cover. Dear Ubon Krata Bobo Son Fama about we say your friend of Bright Ampofo is live and airborne at what Methodist College of Education and no what Achim Odan campus. Keep up the good work. Ahenkan FM also watch me footing in our bows again or the atwaso. Joa Roberta Mrs. Hockey FM say good morning team Ahenkan. We are also Eastern Morning Voice. I see you too. Thanks for coming through with this one. Kojuhus and you say good morning. Product of grace, you are doing great job. Keep it up. Yeah, that's it. I'll say Ahenkan is the best in the Bremu Central and its environs. Yeah, that's it. We also say Betrinard ni Ejin Kraku, aka Papa J. Good morning, lovely people. Or you're connected from Tema Newtown. A very wonderful birthday and confirm ni amazing woman, baby ya Dakwa. He says he wish you God's blessings and fruitful years ahead. Yeah, that's it. Okay. I feel ni akaka hu ni nyina ye kwa animu ni ye bekenkan kama. Edi atwa so ma menhwe we ono so say a friend is saying Gasco Lucy say good morning oboba. Yeah, that's bibre Gasco Lucy ne dia ono so edi aba eno no oyibo buate no mo akaka hu nyina ye hu no mo. I see you all. Kwaku apu moko de.
Boko bona onso e. Nyame adumo. Wow. Adwenya po mboko. Nyame adom na so. Nyame adom so me ho ye. Nyame ase. Sure. Mu weekend no na tete sen. Weekends no. Saturday no na a bit stressful. But eno ade na ya reho because eno na mete ye colleague back on ye senior colleague. It's a sad story. Oh. Media mini shy. Oh. Maybe shy pa. Never panka sa. So ka de wo de nu ta feed you. Me ko na recommend ma me. So ka de no ta feed you. Yes. Because stories. Me ne ye bi also media ma ayi. No abu din no. Ampa Ottoman stories. Oh. Teacher and two. Last year ni share no na mitimi say ne ho mfa no. Ye ni share na ne ho mfa no. Na almost just say 9 years in we accident. Okay. No one will go so all battle with they say Endra no I reho sem say aba beto abonten no. Oh. Janto. Asemo. Enti wo de momie nkomra. Sound. Oh, okay. Anapa no watwa ba community enum ya matiefo ni na chimoma aba ede ba ahenkan 93.3 FM so de obonka tawdo abadwa so na poso tete ho ene de ba beso mu ne anopa yi kwekwa mi fa we ntwam yesi David tilapia ho no pipe bi apai wo ho no mo ene ti Ghana water mote yenkan yesrem abwabo ya David tilapia ho no ena ayi the blues ho no eno na yede ba de na de bia nsuo efiri ho no fasa the blues ofa presby school ye chi ha usane down a baby aso mo de post bi asisi no your friend say nua madua nua bi de aye so mo de atohie so mo de aye den no nye de ofa de background so no ana de the blues ni de ahia the blues ni pub na wo baby aye ko no da bi me kan ahaye yi bullets yes anymore who said be nsuo trefa ho enye omo pipe ni bi na apai wo ho I don't know. Serious o. O man for bibi won mo amusu mutumi ka. Ensuo ni bufa so saa. Ni bia na mo be expect say radio ni mehu no nka nsa na bibi sa. Ensuo ni bufa so saa. Enti ma ye na mo contact to Ghana Water Company Limited mutumi frɛ. Na mo aka say the asie ni. O mbeba. Enti so ni numbers na frɛ radio na fine. Enti yesre Ghana Water omonko ho already nsuo no cry nta ankokɔ nkrofo fi na ibi san ebugu saa keke saa na ayeka hunu enti yesre mo mpanimfo mo hwɛ na muntu ho na David Tilapia ho no ɛna saa plywood company ye wa hai manso eke yes wo mo so ma study ade bia ebo free 5 6 ho kɔ no a and almost shit. I mean, why? Yeah, me na me shima ha ban. Na eye kumo pa wa hwe ya ka mienu ba o mu hu. Sa ebe se ebo no. Na ti o mtimi fa nko te se ebo te se 9 10 ho no a. O kan. O omo wo mansini mu a wo mkuta tumi omo wo se. Omu na ehu. Eya no na me ya no. O ba serious. So serious. The okuta tumi a owo sei e wo mo so no omu na ahu bata ekoso o de munwie we na ye mi sampani for ensem ba and on say sa ho no so no sharp cave bi ehu pa e wo ye serious na on sa amna bi na da ono ena nyoma hu hia nko a na yesere de akiri wo de nka da kompe yenka se felefele potu se wo kwaku yankomra na fe munwie no na ye hye mra so pa yankomra na metoa de na me si de bokata do abadwa so na poso ne de ba beso me din de kwaku ani nkusi buadum me ne adwempa yin kofi mensa adwene papa na papa endi wanim kan ye bewi ameka na brofo daily graphic de bokata na me de hyase yesi aban atu koko buomu koko bag na eye titiska 8 million 800 Ghana cedis ene Ghana aban omampani na nado edano watum akọ 1308 Ghana cedis na se 10 million 13 million and 13 million that is kind of 13 million hey
You say 1,308 Ghana cedis. And 13 million. Can he see Kano? Titis can I make on? Can he see Kano? 13 million. 13 million, yes. Impesso Kakrego 8 cedis. I count. Titis got 30 million and 8 cedis. Sadly, no, what is here? But a lady, 1,308 Ghana cedis. Okay. Abena idea. What in name pa? What in name papa? By you Mahama Ghana for the China Murefi idea. Oh, but to me, where dear. So fast went into more. A jump pan 800 Ghana cedis to 1,000. Okay, 200 plus. And I say ton. A ton also so 20,943 Ghana cedis. Wow. And also near 12,800 Ghana cedis. How many bags in a ton? Minimum so be sank am hwehwe. Okay. And I'm a be sent you mama. Mate boss. Okay. Daily Graphic Democrat emuasem eno no nti asem de aba. Yenya to 1,000 nkwa na se yabuban. Yase ukọ atoye mantema shama. Ehonso China fo mfidi dwuma bi a wo mo ye ho no ma se o mo paapa abu osedin o. Ena ba ku bozi great ena kwati jana ama topaye akopai wo sa factory on mo bia ya wo mo ye sa adwuma no e wo shama ho. Enam so enipa nan ato nananom e won sedo a managing director na nkasa kra ka ho ene afia fufuro bi a wo ma yira wo mo hwo mu gidigidi a wo mu hu channel phone bi nso ebiawu ya Daily Graphic Democrat ne de amane aba kratafeto so dunsia ene odi sasem we e bai na yesi wo mu nya so mo operate okay Mame fancy Daily Graphic Mame fancy ni nsem odi ba no pay bi no Ghanaian Times the Democrat and say most authoritative newspaper any nsem awdo de odi aba pa na His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo de akramfo nyini e de aba ene wone akukudamfo wonmo enso so ewo mfonyi emuo na we de ye ibiesu wo sa no wonwan ese enam no kasen ye frango no ene atadufo wa ya tiasem de yakwakopa ebi ho entome no ba beboa se de be ya ye betimi akoso na ye frango no aja yetime nyandodo enso emu ewo mayimu na FPSO Kwame Nkrumah na nei omakwakopa ho ntoma da bokatai ede ho ensem dia bakata feto so dumienu ensan people wode agu ho a woto obenya bi enso akenkan na owie yenso no sede kokoi hu nsem kusidi kan ede ama wo Daily Graphic mo no wasanso de ho asem ede aba wose ne yapiga eye ebuo no enso so emu na ochem se we no de ko anchechemu ni mu a eye aduosia miensa ene achiripo enum ene entumu no ebaye de akwakogina enso eno no na eye Public Account Committee no a womra sebedwafie no mo so ebo German South MC Abaso se waya ade pa sanse project ya nanke yagigagija keka kanwura mu nyina no obaye wahwe a wasame yaye asisi ya wia ebo adwuma enti obona Abaso onte se ya no MC fo ne DC fo a wo mo bana project no se nya o maban pe ne o magama ne esai kanwura mu no ono de obaye watunu wasu sampa obesom ne man enti eye abandoned project ne nyina no wahwe ama wonom so aye a chese eboa na enu achi ne kata feto so miensa anu odi atudwe kire mu se apolisifoɔ de nkata aba amote so be kire mu se eye kokoa mu nkita wudie ene epie montene eso no enipa makoma miensa bi omo edi dwumadi o polisifoɔ na so ye omo ebo mu eti omo ya se nka wonmo enchi omo ensi nchen na so mayi omo si nchen police adwuma no omo ede omo esi nchen kakra na afia ye omo nsem no mu hwehwemu ye wie na afia omo sefatase ye de omo dibre ene omo adwuma de ma wo ma ye sanso de ama wo mo na police for say asem na omo de ba no ma sa atwe asan iso ometimi ekoso omo adwuma ni kura wo mo ometimi abo adwuma se de omo toto omo ni o ma na enti eye COP Alesmensa
ene superintendent Asare ene opanyin ba ko ka ho ye chese sisi omda so ya police fo tie ho nsem de boy kratai de aba enso akata feto so mensa nsem people enso egu shaman so de asiem ewo honem no ayabo amane dada ewo daily graphic mo no anopai ono so esan so de baye no eye Ghanaian Times de bokrata nsem ni bi ka ho bomadi na nya bitoi na kenkan ne tumu enchene The Chronicle de bokrata mu nsem na mede to aso na MPP amanyoko na kansa wom ko nipa na ekọ nanso onam grom share social media etietie miamia udo bia asa nipa mienu ni bi wom kan de omayira kra ena de na kwakoye enkofo mienu onumnyafo Canada Japan ene Dr. Alhaji Mahmoud Baumia wom nkoadin ena omote wom nkoadin na eno na ba ko no so kan Dr. Owusu Afiri Yakotosi dabi ase yayira internet waba the Chronicle de bokrata mu abekasa na asema o kan se akanse na ye kono womum miem mumma awiambom ti se koko kracho hatan koko otumi ma awiabom ana ode na akwa san num yenya ne san no obiehu sade abaton beko ene de beba no mu sampa asisie bia nkoso Owura Afiri Yakoto ato sanche we sei odi omuma sansi na yenhwe sade abaton beba ko wie agro ne form The Chronicle the bokrata na de asemi bai na owura no utumi se na ni abre pa sign awaye no eye warning sign uyu nsatia se na first no se yesusu no obi usro bia aduane na so amawa eno ne yi na de awoya fono aka chense menyam sa sign ni bi eno no nso ye chese yembiem odi yemma bibia akoso fine ni ehwe besie The Chronicle ena ebo sa amane yi na koko ntumu a omampani na nado dango akufu ado edi abai watumu no yaso ba ebibrem atoya West Africa ni na yenye koko no ena sesie bag ne bo ewo soro pa enti wo mo kyerese akuafo atedenne na announcement nso koya wo Kumase on aha eyi na Kumase nso de asantema ntem so mu yekua pa me district a omu yekua papa no mu boji na nado so na nado ani aje na ni aje na no so ya de pane ebo abaso ede nti amunya mo ya munya mo ne dimpa de edo dimpa ede we odi agora be abakwasem acha ban bia ban so betini ni namu pansa na bia na nado de no beko na nado aya ade so atumbum egwafo na ni aje papa 500 Ghana cedis ana odi aka ho nyes kaketwa eyobi pemu a ana ede atokoko zu no The Chronicle de bokrata emu asem eno no na Ghana Immigration Service for so a condemn say ai wo officers yes wo officers bi akwa kugina checkpoint bi ko ye omsenya nokure wo so abeti ensem bi sa no nya nokure botugu The Chronicle de nsem yensa na ba no pay eno no Daily Guide most authoritative newspaper and chese ensema wo to de aba na bi won me de kan de asom dada enti ye be koye nanim na afoforo bi afram ye de adan wo na wode Ghana man panyine abede kire Dr. Alhaji Mahmoud Baumia enfonyine e de aba ni twetwa mucho no kani Saroya Baumia enso eka ne ho wo mu nyina anwenwen aja so wono sresere anya asem ketwa na Baumia kasa Baumia kire mu sai o mani mahama nyame ya dom na se MPP amanyoko atu ani asi ahene gine tum so otu franka afama wono mu a wobemma mahama showdown bemma no showdown palm na hu say yes enya na fe no enti orura John Dramani mahama ene aboa hwan na mahama se ayi Baumia so wo ba no be de bebo so na memu se ko ne de se ko basa mu mienu na mo ko 2024 election ne de a wodo ati ko beka fom eni mu nsem data feta so me ensasa ni people enso egu onomo na otemu se His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo esem no ka sai wakwa ko bie eye ECOWAS parliament ne so ano a chese no ode atwitwodo ne ani ntre kukudamfo emfonyini enso so ede aba enya asem ketwa afoforo bi kan ho anu yedi kan de asom wo de bonkata wo do ne de ma wonu mu dada enti yensem re wo ho ebiem Daily Guide de bonkata no mu nsem no adwimi wura ko de custodian de bokrata mu na owura
se chama untumi si koka emma no tutu mrika kwaje ni sika saa kekenom de aba tipe custodian mo be kaya abro mo ba beto wo mo pre chairmanship wo Ashanti region NPP for no se koka mana so ye hye na ya brofo a ya twro ato ho se I will give you a run for your money ti memo wa birem ansa na obedi nkonim a wadi nkonim enti yanhwa de custodian twre ba ya na nkasa na ni enkyiremu ye mati for enti odon so se dey Coca gave me a run for my money asem no ti Coca Canada ono okay ti no enu eta momo pre chairmanship no okay the custodian the bokra takro ya agba mane say why ye youth employment agency beneficiaries no wo manya saa nhyehyɛ no so mfaso no eno mo ka kye aban say omo ma aban nanim nwu ase da de wa yo mu omo ma nanim nwu ase da won bebo mo modin bia say saa YEA youth employment agency or dia ba wo mo nso wo mo say no wa manya so mfaso no wo be ma eso abanfaso na ate aban nanim the custodian the bokrata ena ebo saa amanie Professor Pese White ena eka che NDC akandifo say wo mo je omfum zontum esan say 2020 abato no mu no wo mo ye mfum so pa wo mo ye mfum so kire omanfo no enu na aka ho bi na ma wo mu edi ntwo no na yese na winiba wo mu hosti ECOWAS parliament ena winiba wo mu hosti ECOWAS parliament go and see V8 different types ye free nkraba yetin said ye koi ye fa from akọ London say hwi ena winiba be de tiene ECOWAS be hosti ti winiba ECOWAS parliament na hono ena ebekoso ena aban koko ntumu no nso yese otumu 63.5% 63.5%. Wow. Katafa to su du baako eno no nso ebo saa amanie the custodian anopay The Daily Dispatch na bokata no emu ensem dodo na yedika brobro so ede amawo enti yakọ eye ensem foforo ensusu emu a ene opom se uhwe afi uhwe mansini awodo ewa ahanu ene du ensia 216 ochere se mu makoma akọ enkono okọ no ma sabie wonu ma eba no nwuma sua mu nimdia asabi ewo fam no bese oadi chemu eye edu ana ukọ mantem akoma ko bese nkruma a ubehunu ensoso ewo hono mo enti enum nsem da bokatai wa cheche no mem ede abaka ta feto so dumieno ensanu people enso eguo na eye esen bia obi awia ebe na ha Daily Dispatch achirechirim dienti anam so a esen bia ya wiawia akais cervices nso a sede obete ase wa chese ekwen fa so a ebe piem Ghana ha yensem bebiri ti da boka tai wo de aba ewo hanom a enya asem ketwa wo wie ye no ana wotem sai wote Ghana yan ankane man panyini Owura John Dramani Mahama Mfonyi de aba wono no hye saa ana hwe mensa nifa so a wode Owura Julius Dabra enso Mfonyi de aba former chief of staff mensa bonkum so aye 2020 running mate edemo Owura John Dramani Mahama obefo na Jen Mensa wono so eda mensa bonkum so ana wobusa se we kura de ochesu obi a onim abakosem historian bi na eka wose senka wo hwemu pa 2024 Mahama nipa wose wode ne ye ne running mate no enka Julius Dabla ye chen na Jane tie ho asem de bokatai wode aba ewo hanom the Daily Dispatch na egbo amane yi ensem ni bi ka ho ana no payi wode enam the mede troso aye the new crusading guide the ubokrata the new crusading guide the ubokrata ba amane or the mrashe bidwani baako eye Doma East MP wamo mrashe bidwani na kase yose obesre papa okache NPP etita for say 2024 eye bribia akwasa wote shepo so pa na
asochi bo gidi na mutisipu mu na ehim eye crucial time esan say ebetumi amuni admu na ko gunso no ananso say se munya obi o experience okuta na obetumi adefa fam kakra edemako akodu asomdwe mu enti akwaze Yesu Kristo tama wo muti nso su na Yesu omkonyane na be epasochi dadin na doma Easter small can say crucial time eno mukom no asem ne kro de yantu sabi enti oka che NPP bani bia say he unu obi o watimi wakame eno yese nam so twabo no eno he osesa ni mani na mfa so ma emfa so ma typical example achimoda eno nti saa watimi wakame wo party ba ko panimu no munina monsesa munya baako enkabom empotem ya de empapemu wom chi se de motion division of classroom empapemu ewa ha papa asene ma so across so pan oda pan achiase pan achimso do pan enti doma is MPC munya manya baako akrache 18 muntumi mbuni na entumi muni china o kana krache munti sie pese mu pese mu bu 18 dia ene munya baako the new crusading guide the bokrata no ene de asemi aba na wayefo asem madinka aboso ena nkofo bi nso bo energy minister onimnya for Matthew Opoku Prempe aka Napo abaso say Jubilee South East First Oil no watumi ahwe amana baso abona baso pa ya abrofu mienu ene na twamfoni wanum se fefefe ehumfoni aba ECOWAS Parliament nso asem na san pie the new crusading guide afufuro unity no the Ghanaian Observer enso so small do de ba ye na de abrobro so e de ama odada no yensa adaje e ho afufuro mienu bi amefa e de afri mo wo kirem ese Sadom IGP sam no kazai okwa kopie mu e wo mrase bedwafia bedeku a ya pa omo se kokwa mu kita hudie ene apie montene eso no omo enhwe na yempe ne pharmacy bre no okwa kopie mu e wo no manim na ja wo mo so atototo na no na enmu ensem nya no the Ghanaian Observer ede aba Asante Mantam MPP tutrani owura ma huntumi so no wobo eye koka enso abaso se waya de pa tie no so musem eno no Talo PLC board chair so wobo energy minister abaso eno so the oboka tai ede aba we eye the Ghanaian Observer the amidi to asunie bugri na abu called back to face probe committee ya safre no papa wo mi wanyi beka ono tunu atena oba bia dwodwo ho no wa hwa atwa ya twetwon wo nante koba kra ya de ketwa the new publisher the bokrata na eche se owura bugri na abu wo ma safre no so mra na omeboa ma nhwemu nkoso wo sa leak audio na beto abonten no efa se yentu IDP no wo ma safre no so mra omra no mu hia no me fa ba konso die enigide nsemu na mfoni da de ocha gege time when the say empabua fia peshe no eso kakranka volunteer boot na over the weekend when the nya accident ewo enkran na oni tipa track bi enke dinhyemu entemu beto odwa kire se nyame anum ni krani oba besia na nso kukudu a odi save no ho no be makro ntumi nya sa esan se senka nya experience pan kukudo no nyanya ka ehu bebo no ama oni tipa track na ko dinhyemu se panyan enka enchemu be se one kaka from here infumu actually they crash but when the say etumi nya kukudo ji free or drive free tipa track na eba no otwe no free nanim na ekoto ne hye gatem e ma ne ka no asia ne de aye week pan time club de so time mu no abu na time na chia say so it was a fatal accident na